Predstavnici javne ustanove Kampus kantona Sarajevo održali su predavanje visočkim člancama Asocijacije žena SDA Visoko na temu kako prepoznati da dijete dolazi u dodir i konzumira psihoaktivne supstance. Ja sam Selma Šehić, diplomirani sociolog, stručni saradnik za primarnu prevenciju, ovisnost i edukaciju. Dolazimo iz terapijske zajednice Kampus, dakle to je kantonalna javna ustanova koja se bavi liječenjem ovisnika o psihoaktivnim supstancama, prvenstveno ovisnika o heroinu. Danas se nalazimo u Visokom povodom Dana borbe protiv droge. Održat ćemo jedno predavanje više preventivnog tipa, dakle kako prepoznati da se nešto dešava sa djetetom i šta uraditi u takvim situacijama. Dakle, ja inače radim u timu za primarnu prevenciju, radimo sa roditeljima, sa učenicima, dakle ciljna grupa su nam dakle zdrava populacija, slanje pozitivnih poruka djeci i omladini kako na zdravi, kvalitetan način da zadovolje sve svoje potrebe. Ova večerašnja tribina je jedna u nizu aktivnosti Asocijacije žena Stranke demokratske akcije Visoko. Pokušaj da kroz svoj plan, program rada afirmišemo porodicu kao osnovnu ćeliju društva, želja nam je da pozornost obratimo na sve probleme koji pogađaju današnje društvo, tako i sa problemom ovisnosti. Zato smo se odlučili da ovom tribinom obilježimo i Dan borbe protiv droge, znači ovaj mjesec se čita obilježava taj dan. Kako prepoznati da dijete dolazi u dodir, konzumira psihoaktivne supstance, večerašnja je tema i pitanje na koji će eminentni stručnjaci pokušati da nam odgovori i da nam daju smjernice o poduzimanju preventivnih aktivnosti da do toga uopšte ne dođe. Ja se zahvaljujem našoj gošći iz javne ustanove terapijska zajednica Kampus kantona Sarajevo, Selmi Šehić, sociologu, koja će nam današnju temu obraditi.